إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدريك أقول من كتاب التوحيد إما فهم باهدك كافواني الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله نفوتك بيان كربافا نوانا بابا بهيغت أي باب ما جاء في الذبح لغير الله الله سبحانه وتعالى فيها هم فراتك إيش كاتلهم أي شركو كم جواهك نعم بابا بهيغت أقول من ريك واحدك كافوان يقول من بابو كم فرتم أجنّا وافوا كيت قرآنه أنعام سورة ستيك فستولس ديوانا آيك ستيك فستولس تيمون آيتا سورة الكوثر ديوانا آيتا بهيغت أقول من واحدك كافوان ده مؤلف مباب وجنّا وافاني حديث بدالوي أن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض أو منار الأرض رواه مسلم من حديث كماني من الله رسول عليه فان كبان رواية كمبه إكاد فان بدالو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي تبان كذلك فان أريهوغا بأربع كلمات هتر كلمة متهتر بسفله نصيحتك مت إرشادك مع النبي صلى الله عليه وسلم تبان كذلك فان كيادب إما فرتم بسفلكم كبدالوني إكاد فان حديث كربي لعن الله من ذبح لغير الله الله سبحانه وتعالى فيها هم فراتك اتشك قتلا في ميهك الله لعن اللبي لعن الله من ذبح لغير الله الله نو هم فراتك اتشك قربانك اتشك قتلا في ميهك الله لعن اللبي اي كم اتشك قتلكم غابين مس اي قتلون اي علوكم دين حديث كربي لعن الله من لعن والديه එමිහෙගේ මෑම් බෆාන ලවුනෙ දින් මීහක මෑන් අල්ලාහ් ලවුනෙ ලබ්වාස් ලවුනෙ ලෙබ්වියේ එමිහෙගේ මෑම් බෆාන ලවුනෙ දින් මීහක මෑන් අල්ලාහ් ලවුනෙ ලෙබ්වියේ තිම්වන බස්ෆලකම් හදිස් කරවි ලഅන අල්ලාහ් මන් ආවා මුහ්දිසන් අදි මුහ්දිසක බහි බිදු අවරියක හිමායත් දින් මීහක අල්ලාහ් ලවුනෙ ලෙබ්වියේ لعن الله من غير منار الأرض أدي بيموج علامة بيموج فاهقة بدل كري ميهك الله لعن اللبوا فاوي الله لعن اللبوي ني مسلم رواية هتر كم ميتاغا ما النبي صلى الله عليه وسلم بيان كرافون مصنف رحمه الله مي حديث ميتاغ الناف ميوني ألقون من مواهدكم دبابوغا الله فيها أهم فراتك قتلون أي شركوك عمل قتوك بيان كرباف إيه دليل قتا جنسا من حديث إما فرتمان حديث كر بسفلوك يواني لعن الله من ذبح لغير الله الله نم فراتك إتش قتلا في ميهك الله لعن اللبي ميمي بابا من حديث أهوري قلومك من حديث كبيان كراف هتر كنتن الله لعن ميهك حقوا هتر كنت وتر إم فرتم ذكر كربافا كنت أي الله فيها أهم فراتك إتش قتلون أي شركوك عملته وتريك همينكم الله سبحانه وتعالى فيها هم فراتك اتشكاتلو اي شركوك عملته وتريك همينكم اي قاتلو مكي علوكم كورين اس بيان كور دي فدا دين علمور واحد كافوني مي حديث کے واردو مگے ساوبن اكم گا علمور بيان كرافون اي ورگنان سنة جماعت وعقيدة خلاف شيعي مذهب گا اهلور ورگنان تفاتو
gogotun dakka wahakei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali ge faana baki khassa kantattake devwa fawakam ehem mihuna no devwa no te ehem mihuna khabar no devwa sirru khabar take ali ge faana kiya devwa fawakama ei qur'ano gotugaves no te hadisi gotugaves em eka efana arihuga suwalu kurawni kadege faana ebbe secche khas secche eka efana sirru echen hadis kuravi heyye abu tufair vidaloni qala qulna li ali tumen dennayme tumen khabar deshe akhbirna bi shay'in asarrahu ilayka rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasulullah sallallahu alayhi wasallam kadege faana hame ekeni kadege faana arihuga vidalu vecche sirru basfule noniyam kadege faana ekani khas kuravi basfule oyennam ecchetti mommenna kiyade bash den adi vidaloi faqala ma asarrani ilayya shay'an katamahu an-nas tiban kadege faana ekani khas ecche sirru ecche ekay faano hadise nukurave ek mane ki ehem mihunna nudevva kamen not ehem mihunna anga nudevva hame ekene kadege faana khas ecchi tak ehen sirru kurava fenet bayen hadis ta hunna ek defane goda ganno hadises ehen amuna nege hadises fahare gamorda noniyam gine befun e goda nuganno hadises e goda gafan ebe gotama hore ehem befulunges sordana hadis e goda nugan e me gotun ek efana se goda ganno hadis komme ek efana waki khassa sirrek wasiyete gotu ganno te ehem bes gotu ga khassa pura hoti non dem mi hadis kiya dev tiban kale efana मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया देवी हतर कलिमे उंगन्ना देवी किया देवी ए मी तेरे मी हतर को गवाह का बयान को देव दिन मी हदीस शरह वाह दक्का वन कोबात और लान लेबु मुगे माने की अल्लाह मी है का लान लेबु मुगे माने की कोबात लानो के माने की अल्लाह का रहमत मी है को बेर करफ इलाह का रहमत को मगो मी है को किबा करफ ei aamko launa lebije bunakam gawanam e basfuluge murad nuniyam allah subhanahu wa taala ekalaga rahmatum mihum beru kurum iturun ekalaga basfulum bes mistakunna launa labwakam ga waridun asave ekalaga kalam fulu mihe kamache launatu ga bas wahi kurum wafan ei mu'min takun umache ekalaga salawat labwakam ga wahi kurum wafa fadain كيد القرآن قال الله تعالى هي كرافن هو الذي يصلي عليكم وملائكته اي كلانغي تبامه مچ صلوات لبا اي كلانغ ملائكه تبامه مچ صلوات لبا كما بيان كرافن الله سبحانه وتعالى بالصلوات الى رحمه ملائكه مسلمون فاف سيدنوا ام اي بهوge وتم كم غاوين مسلاونه ميه كلبفان ام كم مانه kurikam gavina mes ei allah subhanahu wa taala ge rahmatu miha duru kurevi ekalaange kofa ya uquba ge meheka haggun la'natu ge maanaga himeni ge man adi me figure vidalwani evs faafeka la'nate haggu fa ejjekam ge wanama ei e faafeki bodu faafekan deha ko dekam e faafeki bodu faafekan deha ko dekam evs faafeka rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana lebvikam anota allah subhanahu wa ta'ala la'ana lebvikam asa komme faafe ki bodati faafata uterega himene faaf dewa nukta ki man dhabaha li ghairi allah allah subhanahu wa ta'ala fi em farata ke chekkatilum gwaha kaga shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah widala fawani wama uhilla bihi li ghairi allah قرآن الله سبحانه وتعالى حرام كره بتجد يتري بيان كرافون سورة البقرة ستيجا هدي تيمبنايت وما أهل به لغير الله أي الله سبحانه وتعالى فيها إهن إتشك نانغ نبي إتشك قتله وتكتش أنه ذبح لغير الله مثل أن يقول هذا ذبيحة لكذا أي مثالك إتشك قتله أربع مين ميهك وتمين مقصدك الله سبحانه وتعالى ذكر كرم النتي enun ehen kamaka katileve katilume ei kommen enaga lafsun eti bunikam gavies ad nubunikam gavies wa idha kana hadha huwa al maqsud fa sawa'an lafadha bihi aw lam yalfadh enaga dulun ibaratun me meena kamaka katile echche nubunikam gavi namas enaga maqsadaki allah subhanahu wa ta'ala ge zaat fulufiya ehem farataka
taqarrubuma nuta kuttamuma katileve echekkamu gawanama ei mi maanaga terege wadagen daanech adi Allah subhanahu wa ta'ala ge ismuful zikr kure unas emiha katilungu maqsadaki ehem farataka kuttamum kam gawanama evessama shirku ga amarataw terege himenenkam vidawani wa tahrimu hadha adhhar min tahrimi ma dhabahahu an-nasrani lil-lahmi wa qala fihi bismi al-masih aw nahwi migotun katileve tagedige haram kam ma faalukam bode masihi manaki nasarain emihun kewmattaka maskewmattaka masih alayhi salam ge nanganegen katile takecche bureves kama anna ma dhabahnahu mutaqarribina ila Allah kana azka wa a'zamu ma dhabahnahu lil-lahm ehni aharmen hamekin maskewmattaka katila echcheka bure Allah subhanahu wa ta'ala kuttamum gotun katila echchege mas ma tahir wegenve ei alokam gotun ekalage qurban kurayfa takechwat وقلنا عليه بسم الله فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد بذلك أولى يرمتامي وهذا كان دم سليك بيت إيكشكي فبس فراتك نامكم إتشك كتلو ماي إبس فراتك التكا إتشك كتلو مهارو الله سبحانه وتعالى اسمفل ذكركم ميه إتشك كتلو فانه ekamaku ene katilani jinnek nuwata shaytanak misalaka makkaga mushrikun terega emihun teregona aadei mihagu geeka gossiyam ala geeka miha gossiyam nutanaka faaba fiyam emihun gabu kuragutuga e geeka nuwata tanaka jinni shaytanuga sumpakan ji geeka diriwulu undagoda ehemwima jinniya ecche katilan jinniyan ecche qurban kura ekan ei shirku ga amal to tere wakame algon menge ummatu ge terega wes emiho ekan kurani tafatu irwarta balagen waki tarien osse gade waki tarien ara gade nune baykala me waguta khas kogen jinni ecche qurban ko ecche gedda me kutta umu gotun ekan kongulani ilmar vidalwani muslimun gotuga beerfushum faalufa munafiqun oda sihuru ahulwarin emihum bas mifadang echi katila ole ei pandita gotuwanata sihuru gotuga bay fahara massari kamanwata massari pandita ge ter masodi pandita ge terega doni bala gadiga waki wattere gechi katilafa wakitaka illa lambunafana nuwata waki wattere gechi katila wakitaka lewalam bunafana bunaru algomne katila miha warat taqwawari warat deemwari imamwari mihe gotuga fenna mehonna adi katilairu Allah subhanahu wa ta'ala ismufulus ganefan bismillah Allah akbar kiya katilas ennames e katilani Allah attaka ennu katilani katilaru enaga maqsad wati jinne nuwata enumves ena imam wa Allah fiwa ehem faratak buna shirku ga amarutun e farataka kuttam mattaka katile vechche evesama shirku ga amaruttare kimene emi honnaki murtad fa bay emi honge kewma behegotu ibn taymiyah rahimahullah idala fa la tubahu dhabihatuhum bihal efa damihu ga dhabiha huddan wane emi hon katila che hudden wane ei kivegen emi honnaki munafiqun kafir fatibe beerfurun islam kan dakkagen tibben ehen name semihun ga maqsad emehen alukan koramudan ehem farat beerfurun taqwawarika beerfurun deemwarika fenna mutta semihun naki muslimu ga gintege terega himene beenone vidalo lakin yajtami'u fi dhabihati mani'an emihun ga zabiha emihun katila ache nukewum ga desawben ebot al awwal furtan sawbaki annahu mimma uhilla bihi li ghayri allah أي الله سبحانه وتعالى فيها إهم فراتك كتلي فاوتشك والثاني أنها ذبيحة مرتد أنك أن السوبكي أي مرتد فاميه وكتلا فاوتشك مرتد فاميه وكتلا فاوتشك هدن وأنا هرمن كاك ومن هذا الباب هم ممانا كهمين كمك ما يفعله الجاهلون بمكة وغيرها من الذبح للجن مين ترى كهمين كمك مكة دونهم بستنتاج ميهون جنيا إتشي كتلون
ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن එහෙම දෙකෙන් النبي صلى الله عليه وسلم فرابن وارد فاوي جنين اتشي كتلو එකලෙෆා නහි කුරවික එම අගොනුන් තරේගස්සම කුරවේ කන්තතමි දෙහි රාජ්‍යයස් බැමි කුරා කන්තතමි බේරපුෂුන් අල්ලාහට කතිලේකම දෙක්කොනස් එයි එමිහුන්ගේ එමිහුන්නයක සිහුරුග එමිහුන්න එබ්බසෙෆාවා ෂයිතානු එමිහුන්න කුත්තම්වා එමිහුන් බුණා ගඩියෙග්ග එමිහුන් බුණා කුලේ ගෙච්ච බුණා තාක කතිලා ෆෙල්ලුන් එයි ෂයිතානා කුර්බාන් කුරවේ එච්චි එයි ශිරුකුග අමල්තෝ තරේගෙ හිමනේ කන්තත් එෆද මිහුන් කතිලා එච්චි එෆද මිහුන් එනුන් ගොතෙග කතිලා එච්චි කියොම සුද්දෙනවානේ එෆද මිහුන් එනුන් ගොතෙග කතිලා එච්චි කියොම සුද්දෙනවානේ එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නුන් එම් ෆරාතක එච්ච කුර්බාන් කුරුන් ඒ ශිරුකුග අමලේගෙ සෝ මිහ මුර්තදුවන් ඒගේ සෝ මිහ මුර්තදුවන් මුර්තද්දෝ කතිලා ෆා එච්ච කියොන් එයි හොද්දෙගෙන් බානක මෙන්නු قال الزمخشري විදාලෝ ෆාවේ كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن එමිහු කන්තහුන් නගොතේ ගේ ගණෆිකම ගවානම නොත ගේ බිනාකු ෆිකම ගවානම ඒ ගේක මුසීබාත ජීදානක මට්ටක සුම්පාකම ගේ ජීදානක මට්ටක ජින්නියන් එච්චි කතිරන් ඒ ජින්නිගේ රුහුන් හොදාගෙන් එසොර්මෙන්න කුත්තම් වෙගෙන් කමන් එමිහුන් බලන්නේ සුම්පාකම සලාම වේ ඒ ජින්නි මේ උදව් කරන්නේ ෂයිතානා උදව් කරන්නේ එහෙම විම ඒ ජින්නි රුස්සුමට්ටක එසොර්මෙන්න එච්ච කුර්බාන් කුරිම දෙන් එසොර්මෙන් එකමුන් එමෙහුන් සලාම කොද්දේන කොම් බෙලින් එමිහුන්න කුත්ත උමට්ටක කුරයිෆා වකන්තත් දෙම්මොතිලා අන අල්ලාහු මන් ලඅන वालिදයි එමිහගේ මෑම් බෆාන ලඅන ලෙව්වි මිහක අල්ලාහ් ලඅන ලව්වාෆවේ بتاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بفعنا لعن لهم الصفه بيان قد صحيح البخاري وارد اسوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه بوددي فافتو تريغ හිමෙන එකමක එයි මීහා ඒනගේ ما بفعنا බදබස් මොනමකි ما بفعنا لعن දිනුමකි شتم माने के එච්චි ගොන් හඩි එච්චි කියුම් मैं बफान हडीची क्यों कि बोडदी फाफत उतरेगी हिमेने कम قالوا يا رسول الله الصابكم دني اي الله رسوله وهل يشتم الرجل والديه ميها اينك मैं बफान एच्ची गोवाने है एक माने कि ए मिहो कुरान काल कमन्नुना मेक मैं बफान एच्ची गों एमिहुन बदबस पुनो ए इंसान के फितरत एकन गबोर न कुरा कमेक ए बेफुलो एकन वर दुरुकमे गोतु को सिव कुरफ قال اكلفان حديث كربي نعم ايك يسب ابا الرجل فيسب اباه ميها انكاගේ බප්පය එච්චි ගොයි ගොවීම ඒන තිබාගේ බප්පය එච්චි ගොයි මිසාලක මේක ජවාබ් කරම් ෆෙෂීම අගොන් මන්තරේ සෙම්මෙ ෆර්තමාන්න දා හිසාබකි බුනාන කලේගේ බප්පය කියා කොමෙස් බුනාන ජවාබ් කරමි බුණීම ඒක නතිජා කි අගොන් මිහෙක බප්පයාදි මෙච්ච බුනාර ගහ බුනාර එන බුනාන කලේ බප්පේ කියා අගොන් බප්පයාදි මාර එහාලතුක අගොන්ගේ බප්පේ ඒ ලාවන දිනේ බප්පයාදි මෙන් එච්චි ගොවි අනකාගේ දුලුන්කම ගා වියස් ඒ එච්චි ගොම්ගේ සවබක අගොන් වීම එහසම් පෙරගෙන් අගොන් බප්පේ ලාවන දිනේ කොම එයි බප්පයාදි මෙන් මිහෙක එච්චි ගොම්ගේ සවබක අගොන් වීම එහෙම් වීම මිතාන් අස්සාබේ කලුන්ගේ සුවාලු ෆෙද්දි එවස් මිහෙක සීදා එමිහෙක මම්බ ෆෑන දිමාලා එච්චි ගොමකි ලාවන දිනුමකි වර දුරක එකමක වරගින වාකමන් එහෙම් මිහුගේ මම්බ ෆෑන එච්චි ගොම ගොවි මේක නතිජාකි තිමා කුරි කමෙක්ගේ සවබන් තිමාගේ මම්බ ෆෑන එහෙම් මිහෙක දුලන් ලාවන නොත නොබෑ බදුබස්ත කරද්දෝ ඒක zimma faafa ufula mejehen ekam sawbaka viti tima hadis kurawani yasubbu aba rajuli fayasubbu abahu miha anekage bappen echi govima ena anekage bappen echi goe wa yasubbu ummuhu fayasubbu ummah adi anekage mammaya dimala echi goima anekagas emihag mammaya dima echi goe waragina me kurakame war fasya me mehunge mamba fanna be රුලියාම මම්ම යදි මෙච්චේ ගොන මම්ම තාකුනේ සුවාපු කරාගස් එකම කො එම්ම මියා දෙරකොල්ල නීහ ලදුගන්නවාල තිමාග නුබාක දෙක්කුමට්ටක එම්ම ගිනා බොනා බහෙන් එයි මම්බ ෆෑංග වාග දෙක්කු මම්ම එනවත බප්ප එකම කො
ifada halategga tima puna bahegasam tima bappe mamme badubahe raddu ejikam gawanama ei tiba sida tima mamme adi mecchi gon fadakam rasulullah sallallahu alaihi wasallam diskurwani eiye member fan launa dinuma ei member fan launa dinuma ne mitage kefane maana kura kuriga hadisga member fan launa de mihek allah launa levvi ehen hadis kura ehen hadise ka kihinekkam member fan launa deni o tafsir kurwa ne malgon men wegen noane algon men buna bahakum bes adi algon men kura ebbes amalakum bes algon men member fan badu bahen hadiye guturek algon men kura kamakun raddu ejjikam gawanama ei waran nubawege wakam tima ole gotakun tima ga khulaq hunna gotakun tima ga suluk hunna gotakun tima dakka wahake kun tima kura muamalatakun tima ga member fan badu bahe raddu afa ebbes amalek algon men koggen noane den hadis ga anabbaga bayan kura fani la ana allah man awa muhdithan allah subhanahu wa ta'ala ana levvi bidu veriyeka himayat dimih ekotaki bidu veriye ei muhdithan daano ibi fili jahan kiyafiya muhdithan ei bidu veriyeka himayat dimih hembejje mane ki shar'i gotum bidu veriyeka allah subhanahu wa ta'ala ga haggen enega macha oyegen dawlatugo faratun notu verikamugo faratun note enum bes amurege faratun enen liben on adabe liben on halategga miho kene himayat koran ene forwan ya adabak ene salama kurmattak emvejja yoti bido veriyeke ene himayat dif anegotaki muhdathan bidu ayakan rakkateru bidu ayakan himayat dinu muhdithan kiyafi ek mane ki bidu veriyek la'ana allah man awa muhdathan bidu ayaka muhdathan kiyafi ek mane ki bidu ayakan himayat dimmi ek allah launa lif bidu ayakan himayat dinu maki e bidu veri bahe ge difaa go tima wahage dek bidu veri bahe tima difaa go ek wahage dekku adi e mistam uterega feturun adi e bahakan himayat rakka terikan dinu ei bidu ayaka himayat dinu e mi degotum miha himayat din kam gawinama sei allah subhanahu wa taala ge laune e mihaka hagwege wakamekan rasulullah sallallahu alaihi wasallam itanga bayan kurwa hatarwana kamekkam ga bayan kurwa foni wala ana allah man ghayyara manar al ard adi bimuge alamat wata bimuga hunna faahagata badal qura miheka allah launa lebfi bitanga faahagata oge muraduga ilmorin tafatu wahagta dakkafa bay befun vedalwani ei timage bima aneka bima wakiwa hunna faahage ei misalaka ei hilekkam gaves agun menge no mijaha kadekkam gavi names agunga bima aneka bima detere faha kurun jafuna kaden agun lussalafa eta jassalafiyamu ei sabun ferigen enega bimun eta baarech agun bimu wadeganna ehmbija rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa foni mihege bimun kaawate aniyawari kama ko kaawate ge minbar firukagen kam gavi names allah subhanahu wa taala qiyamat duwahu emihegga karuga habbin alwanak manuwata habbimuga adiyan emihu gambawanak hadis kore man zalama shibran min al-ardi tuwiqahu yawm al-qiyamati min sab'i aradin kaawatege minbar wes aniyavari kamak mihege bimun tiba atlagam fikam gawanama qiyamat duhu emihagu habbimuga adiya gambawane noniya habbin emihe karuga eluwen mehar medekani kaawatege waaka mehar argumentere kaawatenno maalega emihunge mamba fang amelle masekkatun nikamedi haaluga hikkaafur bimbing horigota ekkon etan haasa akafuta ebur jahagam baaru gahuluwer emihunge mamba faage binge emihun magumati wegen ulentere netigen ulamun daaruga midennei baaru gahuluwerin emihunge bintawga ulamun edani ete baaru men agumen kara shaka urtumanage bappage goche mehut bappa baroye veliyalaage hikkitane ke mehut kam komas begu jahagam midekani kaawatege waak hadis ke kaawatege waak adi kowa de tan haasa akafuta aniyay ehmbima alamat bimuge jahafuna faahage badal kollon ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurban emi hikmach allah ge laane hagwegem ei kade ekkam gaves hile ekkam gaves evves alamat bimuge imfaage waykurun jafur evves alamat badal ko fikam gaanam ei allah ge laane hagwa bagil mor bidalu emi hadis ke murad ko terege himene kam ei
خاصكم حرمك حد حدود الحرم اي حرم فلك وكي خاص حرم ما يكل وسرحد اي من تبدل كرم بسي الله سبحانه وتعالى لاونك حق وگم باك ادي بنوي اي هوريها بنتك او پورين بانا گدن فدا هوريها بنتك عام وگم وا حكمك هميگو تيگ تريگ بين بن بيان كرافه واراد المعالم التي يهتدى به في الطريق اي ميستكم هنگابيگاوه اولے مگو فاها كرم جهافن علامات بدل كرم سيگ تريگ ونانك بيبلون ايمانس كرباف اگمانه کی شهرا کے تريگ اگم دتر كراروگا ادي انوم بس ميهارگو مگت گسون دتر كوريس تير جهافن بورڈنگ اڈ فرات امرالون اي آمك هايوے گومتوگ وجام بربر تکلیف ولن جيکم اي මගකුම් මෙහෙන් අඩාලා ෆිකම ගාන මේනේක අලුන් අඹර ආයතනක නොෙන් ආදවේ නෙත බෑවර කිලෝමීටරක දුබ්බා ෆනෝනේ එක්කොල දුබ්බා මගත හුන්නානේ බේනු හදි මේක අඹරෙන් නොලෙවේ දෙන්නම දාවත කොස් ඉතින් හාස් කිලෝමීටර දුබ්බා ෆනෝනේ මග අලුන් අඹර අතුල උඳගුවා ඒ මීහුන්න මුස්ලිමන උඳව කුරුගේ ආගමන් තෙරස් බයිෆාර එබෝරේ මේ මාලේ බයිෆාර ජහාෆන්න බෝඩ් වෙච්චි තීරුස් අනෙක්කොල අඹරා මෙකොල දුබ්බා මග එක්කොල අඹරා one way nunta one way kof ehunani warapodete hondagota muslimun kora hagiyatu eka kantan wan kurak he bimuga mistakum faaha kora magu faaha kora jafun alamattan olu eiwes mi hadis ke terega wadegen daane kamekkamuga bay ilmorin bayan korabba ehmima mi im faaha kora imi bimge im faaha kora sarhaddiram faaha kora kadekkamuga sidi galekkamuga shitronekkamuga vis none farburi ekkamuga vis adi mihun daturu kurmattaka jahafun faahagata badalu kurun kamuga weenames alamat faah badalu kurun kamuga weenames ei me hadis ke terega wadegen dana kankan kamuga ilmorin bayan kurwa adi korin bonihen aniyawer kamuga mihe bimun tanen atulun kamuga wies ei faharegga alamat badalu nokofane henemes bin oeggoten obwa eena amille doguha ki dege mihe ke bimun tangana atulagana em wejjaves ei ho mege terega wadegen dana kanka دم می حدیث ابهت واحد کافوا معنی مسئلے کی فاسی گن عامکو لاون الدین مگواہ کے آئی خاص کو فاسی کا لاون الدین مگواہ کا ای حد کا میں تفاهم مسئلہ می باب کو فائدہ تھا گرات کو رواہ کا تفسیر قرآن دیں گے نوافنی مؤلف رحمہ اللہ این حدیث میں باب اما کوری دیا حدیث کا گنو مراد کی لعن الله من ذبح لغير الله الله في واهم فراتك قتلمك الله لعن اللباش اي مي حديث مي بابا هوري غلمك دنگ النساء حديثك وعن طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طارق بن شهاب ارين روايه كم بيدار رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي دخل الجنه رجل في ذباب ميه کو سور کے بنے مسک کے سوبو ودخل النار رجل في ذباب ادميه کو نرک بنے مسک کے سو اتاگا مہی کے واگ صاحب کو بیان کو فاتو اگو میں کوریدار فنار کینک متاگا کینک مسک کے سو بنگنا سور کو کینک مسک کے سو بنگنا نرک بن قالوا وكيف ذلك يا رسول الله الصحابه دن الله رسول کینن یہ ایگو تہم بھی قال كيف حدیث کرے مر رجلان على قوم لهم صنم دميه کو دتر کو فدیے بایگ گاتون قوم گاتو لهم صنم ابيهم الکم کو ربودن ہوتے لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا evves miyo getanun diye kanude e budak ecche qurban ko famenu nuni e budan ecche qurban ko fanuniyam ecche katila fanuni evves miyo getanun diye kanude فقالوا لاحدهما اگتر ekak emem bunye qarrib eyan ecche kuttan kurash ecche katilash qala laysa indi shay'un uqarrib ena bunani timannatu nete qurban qur'an evves che katilane evves ecche قالوا له قرب ولو ذبابا emem bunye qurban kurashe kuttan kurashe emme kodawegen messekkam ga winames e budak ko message qurban ko badash ko message katila badash فقرب ذبابا
den ena messek katiliye messen ifa vecche katili e buda fakhallu sabilahu den ena du kolleme fadakhala an-nar den ena narake wane ekmane narakon tore ekam geena wiye messek ge sawbun narakon tore ekam gawi messek allahunum farataka katili මේක නුක්තයක කතිලායතික බොඩ පොඩ බිනන නුක්තයක මදිරියක් කතිලියස් හිඤ්ඤෙක් කතිලියස් අල්ලාහුනම් ෆරාතක එහෙන් එච්ච කතිලාවික මොගවනම ඒ කුරණි ශිර්ක් ඒන එවනනි නරකය දැන් හදිස් කරේ ෆකාල් ලිල් ආඛර් අනේකා ගාතුක මෙහෙන් බුඤ්ඤේ මේකොත قرب මේ බුද කොම්මෙච්ච කුර්බාන් කුරාෂ් فقال ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل اين ابني تمن اللهم فراتك ابسچ කචනුලන اللهم فراتك ابسچ තිමන්නේ කචනුලන මේ කුර්බාන නුකුරාන فضرب عنقه فدخل الجنه එමිහුන් එන දුවනකෝ එන ගතුරු කොල්ලේ فدخل الجنه එක්සොබ එන සුවර්ගවන් අද සිවාකෝ ඉමාම් අහ්මද් මිතාගා මේ බාබාම ගුළුන් සීදා ගුළුන් කුරේ හදිසේ මේගෙන් සෙවණි اللهم فراتك චික්කතිලුම් එමිහු නරකෙද්දී සෝබෙක්කමුගා එයි මෙස්සෙක්කමුගා වියස් මිතාගා බොඩ කබූල් කරවෙනි මේ ෆුර්තම මීහා නරකෙන් එදී මීහා එනගේ කස්තුම හගීගතු ගාවස් ඒ බොද කුත්තම ගොතුන් කතිලි චික්කම් ගවාති එමිහා නරකෙද්ද ආයිච ඒ බයිෆාර මීහා මජබූර් වීම බේරුෆුෂුන් එච්ච කතිලා ෆේනගේ හින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා خلاص كفكم غوانما الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان مجبور كرويج ميه كفيه එනගේ හින් ඊමාන් කමයක් වහුරේ මජබූර් කුරිය බයික් කංකම් බේරුෂුන් මුද්දවානේ කුරුන් හෙන්නවසේනගේ හින් ඉෆරාත ලැබිච්චකම ගානම එයි එන නරකෙත්තානක එහෙ මිතාංග පුරතෝ මියා බොඩ කබූල් කරවෙනි එනගේ හින් හම හගීගතු ගවස් ඒ බුදක් ඉච්ච කුර්බාන් කුරිකම මිතාංග බේරුෂ් කුමාණෙන් අගමන ෆෙන්න ෆද ඒගේ සෝබන් එන නරකෙද්දාන්ච හැම එම අගමන මේ හදීසුන් වදේහ කොද්දේ මීන මීහකුන් මේ මෙස්සෙක් කතිලාගේ නරකේ වනේ බුනි මේ දේකො දෙමිහුන්නගේ මුස්ලිමුකයි කතිලුමුගේ කුරි ඒ හෙන්නෝනියාමේ හොන්නකි නරකේ වන්නාන වෙච්ච කතිලෙස් නුලියස් එන්නොත් එච්ච කතිලෙස් නුලියස් කාෆරුන් කම ගාන නරකේ වන්නාන එකම මෙස්සෙක්ගේ සබබුන් නරකේ වදේ හදීස් කුරවුන් එක මානේ කි එමිහුන් නරකේ වන්නන් ජෝන සවබකි කුරින් ඉස්ලාමුන් ගොතුක තිබෙෆා එයා ඛිලාෆ අමලෙක් ගොතුක එමිහුන් එච්ච කතිලීමේ මෙස්සෙක් කතිලීමේ නෙමින් දෙහ කොද්දේ කුරිගේ මෙහුන්නගේ මුස්ලිම් ඒ කුරිගේ මෙහුන්නගේ මුස්ලිමුන් ගෙන්නමස් අල්ලාහ්නුම් ෆරාතක එච්ච කතිලීමේ මෙහුන් ඒක සවබුන් නරකේ වන්නන් ජෝනේ එහා සම් මේ බාබුගේ හදීස් නිම්මාල වෆෝනි දෙන් ගෙන්නවා ෆෝනි බාබුගේ හිමනේ ෆාදාතක බේගොත් විදාලෝනි ෆීහි මසායිල් එක්මානකි බාබුගේ හිමනේ ෆාදාත الأولى فرتم فادايك تفسير إن صلاتي ونسكي إن صلاتي ونسكي القرآن الله تعالى وحي كرب آية إن صلاتي ونسكي هم كشر تمنك نماداي تمنك قربان كرماي كتلماي ميجم تفسير أقوم نيجينجش إيه مرادك كوباك الثانية ديوانا فادايك تفسير فصل لربك وانهر فصل لربك وانهر مي آياتك تفسير سأقوم نيجينجش مي بابو الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله الله سبحانه وتعالى في واهم فراتك اتشك قاتل ميهك واهك بيان كرم غتون ام فرتمان لعنة فتويكم لعن الله من ذبح لغير الله لعنة فرتم فتوا فوي غتون එකමක නුරක්කාතරික වදේහකොත් لعن الله من ذبح لغير الله الرابع لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك ما بفعنا لعن الدمية كلعن اللي مواهك أدي إيه تريك تما إهمية ما بفعنا لعن الدينيما إيه نتيجة كتون إيه نتيما ما بفعنا لعن الدينهم همينة كم بس مبابو كينجهج الرابع الخامسة فسوني لعن من آوى محدثا بدو وريكن حماية دميهك لعن اللي بيجن باك كوري كاو مكوري دمانك بدو يكم غاس بدو وريكم غاويس وهو الرجل متانغا مصنف رحمه الله معنا كرافاني اي بدو ورياكت محدث وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ الى من يجيره من ذلك متانغا مرادك بدو اغتم بدو وريكت بورميهك شاريغتم عقوبات حق وحالتك اين اهم ميهك حماية هودان ان ركاتريكم هود
එහෙම හිමාය දෙ මීහා කි අල්ලාහ් ලාවන හග්ගුවකම් බමි السادسة هوانا مسلك لعن من غير منار الأرض بموجا جيفون فاهجة بدل كرامهن اللعن اللي فواك وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك متانغا شيء متمانا كرا فن أي تبايا تباغ مسلم أخاك حق وكي كرا فاهجة فتغيرها بتقديم أو تأخير أي بدل كرم كوريا نوتا إسكو فسكو جسام سينغ بدل كرم أي بمعنى كتير منكم. السابع الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. عامك وكيكا لفافة كرا ميه كلعن اللي بيجم واكم عامك بنماي أدي وكميه كخاصكو مين ميه كلعن اللي بيجم واكم بنما هو التفات. أول ميك كفرك مسألة بس بدن عامك مينهم بنا ميه كافر وانه ومينك مكرا ميه كافر وانه أي عموم متانجس එකේෆන් ආම්මකෝ හදිස් කුරාෆෙවන් ලාන අල්ලාහ් මන් ගයර මිනාර අල්-අර්ද් බිමුගේ ෆාගත වහි කුරා මිහෙක් අල්ලාහ් ලාවන ලබ්වාෂ් එහිම ආම්මකෝ ෆිස්කෝගේ හුකුම් ආම්මකෝ එකේෆාන බයන් කරවා කරවුම ખાસකෝ වකි මිහකෝ ඒනේකි ෆාසියක්කන් ඒනේකි ලාවන්ලක මිහෙකන් බයන් කරම අයි තෆාත් දෙකමක් මිතාංග එකම් ෆාග කුරාෆෙවන් الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب මෙහිගේ වාහක මෙතන ආගම නෙංගෙ හිඟජ්ජේ ඒ වාහකයා බයන් කුරාෆා කමුගේ නුරක්කා තිරික කිතෙම කොඩෙච්ච කතිරිකම ගාවිනමස් ඒගේ සොම්මිය නරකෙ හිඟ දාන التاسعة نون مسلكم بيان كرافني كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم مثلا مصنف رحمه الله قلنا فوني نرك මෙහිගේ සෝබුන් එන නරකෙ දී ඒනාගේ ගස්තෙන් නැති ඒනා කුරි අමලකුන එහෙනම සේන කුරි එමිහුන් කිබන් සලාම් වාගගේ එහෙනම ස්මිතාගේ හාෂියාගේ මේ ෆොතුගේ ශරහාගේ තාලියෝ විදාල ෆවණි බොඩ ෆෙන්නනි ඒන එකන් කුරි කොම්මෙන් මජ්බූර් වෙගෙන් එමිහුන් කිබන් සලාම් එවන් බේර ෆුෂුන් කුරි කමේ ගොතුක නෝකම එනගේ මක්සද් එහෙන් ඔතීමා ඒ නරකෙ දාන් ජෙවුනි එහෙන්නෝනි අබයි ෆාර මිත කුරින් දෙන්නවෙන් මජ්බූර් ව ජහාලතේ ගේනගේ හික් යෝ මේ අල්ලාහ් ખાලිස් කුර්මාකු බේර ෆුරුන් එච්චෙන් එන අල්ලාහ් කුර්බාන් කුෆාන බේර ෆුෂුන් ඒනගේ නියෙන් අල්ලාහ් තාලා කුර්බාන් කුරා හාලක බේර ෆුෂුන් එමිහුන්න දෙක්කමුග ඒගොතුන් සලාම් මුද්ද حالتك مجبور حالتك عسى نهم بتانغا تعليق ودال فاني شاشا ودال فاني بودا بلوني انك قصت اما اگيتو گاوس اي بودا كتم اوتيكم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل مؤمنون هتكوغا شركوغا نوباكم بودو فاوا منبر اي كيوگنتو اي اينا එකන් නුකුරාම් වෙගෙන් අමිල්ල නෆ්සු නුරක්කල හුෂෙල් දූනු කුරාන කතිනුනේ එක මේන බේරුණු ශිරුකුරා මේ ෆදාලතේ ගේන ඉස්කුරි කොන්කම ශිරුකු නුකොන් අල්ලාහ් දතුරු කුරා එච්චෙක් කතිනුලා දතුරු කුරා එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ දීනු කම ගමිහක මජ්බූර් කුරවිච්චියා දීනා ඛිලාෆ අමල කුර මජ්බූර් කුරෙජ්ජාම් ෆිගුල් මර් විදාලවනි ඒනෙන් හුද්ද වෙගෙන් වේ බේරු ෆුෂුන් කුෆරුග බහෙබ්බුනා එහෙනමස් ඒ මකාමකි ඉස්ලාම් දීන් ඉස්සතේ කුරුමුක මකාමෙක්කම ගවා නම ඒනෙන් අවලාකම් බොඩවෙකම් වනි කුෆරුක බහෙන් නුබනේ හොරුමේ ඒන මරුවෙකන් දියස් ඒ මකාමයි ඉස්ලාම් දීන ඉස්සතේ ලිබෙකම් මකාමෙක්කම බෙලවේ حالتෙක්ග ඒනේ බොඩන් අවලාකම් බොඩි ඒනක ෆුරාන දියස් එපද බහෙක් නුබුනු ඒන ගමිල ඉඛතියාරක් මේන බේන මේ බොනම් මොන ෆුරාන සලාම කරන බේනු වෙජ්ජාම් කෙත්තරි වෙගෙන් හම අල්ලාහ් ටක කුර්බාන් වෙගෙන් දාම් වේ midenne ekar maqam islam dina khilaf ecche bunanje halategga ena gatuben ikhtiyar eko midenne wen e maqamak islam dina izzatil be fada materi maqamen hadisa ka gulegen asyekka mekkam gane fada halatega boda baru meleni rangalo goteki kufuru kalimen ena nubune islam dina taka maruwegen diu enas misalaka ecche haran echen astu haran ecche kam majbur wajh halat misalaka mola ecche nuniyam urmas kala ecche kan ene majbur we ඒනතුක කාණ එබ්බෙසිච්ච නෙතුනි ඒනතුක කාන් හැමේකෙන හුරි ඕර්මස් නෝනියම් මරෝෆෙ ජනවාරගේ මස් කතිනුලෙ එපදාරතක ඉල්මර් විදාලවනි ඒනයක් මච්ච වාජිබානේ ඒනක ෆුරාන සලාම කරුම් ඒකෑගේ ඒ මිතා මොති ෆුරාන සලාම කරුම් හැමේකෙන මේ ෆසාදය මස්නාතු මස්සලෙ මිතාගන දීන් ඉස්සතේ කරුම් තන් කොලේ එහෙම නෆ්සු සලාම කරේ මච්ච වාජිබාන එපදාරතක එන්නමස් මේ ඉස්ලාම් දීන ඉස්සතේ කුරන් අන්න මකාමක බොඩන් අවලාකම් බොඩුවගෙන් වනි
ena kufuru go bahe bunen kam gainas din izzete kurun hen sifat halate gaina huddwegen ve ena nafsu salame kurun ei bahe bune faves ei qur'an ga allah taala ekam bayan kurafani rasulullah sallallahu alaihi wasallam haya puruga sahabe ge dima hadisan ei emi ekay fani ve difattawa bunani muhammad ko fana echi nogoni dulen nokuran den e sahabe ko emihum beenum wa echi ene labba e beenum wa echi ki dulu kiwwa wagutun dukollima wagutun rasul sallallahu alaihi wasallam tandawani allah rasula timana mimmen vejje timana mimmen kiyafi hadis kurave timage hik kinen etiman kale fana detere dannawani timana hik kale fana tere safe manake evves kala masse nete hitu kale fana ge rasul kama detere den hadis kurave devana fara emihun en adafi anakka sama adashe manake majbur wajja masse nete kiyekas qur'an ga allah taala baye qurafa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman majbur wajjamihe ku fiyawe enage hin iman kama ruhigen baharu bayin halatto meden neven majburi halatto beer fushun kame kurun huddada ne names enage hik allah subhanahu wa ta'ala khalisun bahar enos baykan kanwana hudde kurak misalaka baykan kama ki beer fushuge amalu dehe ko de kanka mehar mihe ko budaka sajida kurani nikar kankama ki algum lakatir wanjeni kama allah subhanahu wa ta'ala ifada kama algum meden nukurwas al-ashira al-hadi ashar ehma me dihora masere goto bayan ko fone ebe fulun hittoga shiruku ge nurakkatere kam bodukam shiruku nuko denwe gotaki gatulun kam ga be segun ikhtiyar kurabbe walam yuwafiqhum ala talbatihim ma kaunihim lam yatlubu illa al-amal adh-dhahir ebe beer fushun kamen edune hennes beer fushun kam ga be sekam kurake be fuluk beer menui ekamatta kam arwegeti al-hadi ashar 11 masere kam bayan kurawani inna alladhina dakhala an-nar muslim li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhala an-nar fi dhubab naraken ebe mihake muslimeke kuriga e katilum kuriga muslimeke ehni kurim muslimekkum ganwanama kommen eke efa nehen hadis kurum muraden nete ena narake mani messe katilum sawbunne engmane kuriga eneke muslimek الثاني عشر فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك أميتنون ابا دليل لبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كره بس هن حديث گئی نرك تبامهم تري ميهگ ميهكا كاريوگم وي اميهگ فاوانوگه ودورس والجنة سوروگه تبامهم ميهگ فاوان ودورس كاريوگم وي والنار مثل ذلك دينارك سمي فدانne egmane ke banna ena muslime gotuga sorugonte veri gotuga beere fushum fen amalatakum as emme fahugadiga messe qurban ko ke narakewa evara kariga wakama ke egmane hama kulla kamakum me maro hingadan kufur mati hama kulla kamakum me ko tauba allah tauba qabu kurim islam ko mati maro hingada nem eha mes kariga detene narake asuruge miha kura kamakum me murtad de gotuga maro hingajja efada halate ge ena narake daane hennamas e hamayan ena asuri muslime gotu ehema mi detana ki swar kariga wa detana war kariga wa amale miho kufan amale ke sob narake danj العشرة الثالثة عشرة تير ولا مسألة بيان كرافن معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان من هيتوك عمله ما ماتريكم بعملك بدن على كون كورا ميهم غاتو غاوس ما ماتريكم بعملك ميهم كبو كوراتو ماتريكم بعملك هيتوك عمل المقصد هيتوك عملاي مقصد के मुहिम का मितरों के बदेह को तेगोरिया दिन तक आहल वरिन गातु का सेकंग एमे मुहिम कमक ने सब में बाबू मुअल्लिफने निम्मा लबाफ एबे सवाल बेत आदि ठीक है अदा अगोल में गिरात करे देंगना हफ्ता मी कतिला तगेती को आको मसर देखे ओनी मा वरबे फ्लु गिना बेलुंग इप्पुलो का सवाल है पूरे अगोल में वरगिना मी बेरुंगिन कुकुला अच्छी केमगवा किरात करे अगोल में ए बाब हम तफसीर को देन ते फ्लु कोंगे चित्त हुद्वानी को चित्त हुद्दनुवानी इरात करे अगोल में हम खास दरस देंगना में फरतम दरस अगोल में खास कुरान इंशाअल्लाह हम सीधा
midenne masal katila acchi algumen gawma itere kore vecchi iterin kochitta huddwani hudda nuwani kongotakattu algumen visnu gengulen jeni e masalaga mi figu erin dakka hruwa gadi mi zamanu ge figu akadme toga e masala kore kore be dirasa takacchi algumen rat kore hissa quran tibe fulana هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.